Саламатсыздар бардактуу теле көрүүчүлөр. Адаттагыдай эле биз телетест долбоорубузду баштайбыз. Бул чыгарылышта дагы сиздерге айдоочулардан сурамжылап жол белгилерин сиздерге чагылдырабыз. Уступи дорога. Эме автобусный дорога. Эме верхний неме 3,5 метрден ашпаш керек. Бул шиповой. Бул 6,5 тоннадан ашык эме болбойт, запрещен. 6 тоннадан. Бул неме? Мындай. Неме да жана ядерный неме сыяктуу да мындай. Жок, эме да мындай. Бул эме жана контрольный пропускный пунктта турат. Бул развороттугу. Бул 5 метрге чейин эме плавание, расчет 5 метрден кийин. Бул 90-дан ашканга запрещен. Бул знак машинанын артында инвалидтин машинасынын знагы да. Бул круговой. Бул выезд запрещен. Бул тупик. Бул неме? Мындай. Не деп коет? Кайсы жерлерде турат? Короче, тоғылап эметкен жерлер опасный. Он жака запрещается. Столовой. Бул ошо прямо да жана автобустар эметкен жерлер. Бул сигнал запрещается. Бул ошо слепойлор өтө турган дорогтарда. Бул аялдык. Бул парковка запрещен. Бул вообще выезд запрещен. Бул уже 50 деген ограничение бүттү деген. Бул эме тайгак жол деген болот. Туннель. Бул мойка. Мен сизге эмеден өткөткөм экзаменден, Кудай сактасын. Өткөнсүз, өткөп. Ошонун эмебизде жыйынтыгы, пайдасы деп айтсак да жаңылышпайбыз. Айдоочулар болгон калат деп айтып кетсеңиз болот. Эми кымбаттуу айдоочулар, силерге каларым ден соолук, жолдо баягы жол эрежесин бузбоого аракет кылып, аны ар дайым жолуңардын ачык болушун тилейм. Ар дайым ачык жол болгон ошол. Уступить дорога. И односторонний прямой дорога. Кандай транспорттар? Автобустарга экен, микроавтобус. 3,5 метр расстояние. 3,5 метр эмеге запрещен. Сизге керектүү нерсе да болчу. Расстояние 3,5 метр. Бийиктигине, высотасына, шасси дейт бул. Шасси дейт. Шасси эмес да. 6 тонна груз. Бул деген Өтөрөлүк кийинки, өтөр. Стоп, контроль. Кайсы жерде турат? Бул буяктан көрө элекми? Таможняларда. Таможняда турат. Бул деген разворот. Бул 500 метр жанагы эмеде көлдүн жээги экен. Көл бар, 90 ограничение скорость 90. Бул деген эме инвалид. Инвалидтин колясканыкы. Бул деген круговой. Бул Бишкекте көп. Бул эмеге запрещен. Стоп линия. Выезд запрещен да. Бул деген мынакей келди, стопко болду, токтодуң, андан башка жол жок. Тупик. Мага эмес токтойт. Болду эми. Болду эми. Бул деген жанагы эме да. Уступить дороганын немеси. Эң турган белгиси жанагы. Эмне эле? Тердеп кетмеспи? Бул демеге запрещен оңго. Бул столовой. Столовойду баары билет экенбиз. Баары билет бул түз жолго. Өтмөгө сигнал запрещен. Очкиге запрещен. Очки. Бул очкини жанагы слепойлордуку. Бул читака. Кимдер чаптап жүр? Бул деген женщиналар чаптайт, андан башка киши чаптабайт. Бул парк эмеге стоянка запрещен. Бул запрещен. Болду. Болду эми мунун 50 экен. 50. Бүтөп коелу эми ошончо. Эми болду эми кыйнабачы эми бул 50 ограничение. Ирип келе турган сүтүңүз жок экен, сүт ташыган машина. Жок эми. Бүтөйүн деп калдым, аз калды. Бул деген эме? Аварийный знак.
Бул туннель, Бүттү. бул суу, душ. Машинаңды жууп алгын деп атат. Ой, рахмат. Мына оңдоочу жайдан сизге белек, чакан белегибиз. Рахмат. Мунун дал көк. Айдоочулар болгон каалоо тилек сизден. Бекер каалоо тилек. Жолуңар шыпыр, шыдыр болсун, жолдошуңар кыдыр болсун. Ар дайым правиланы бузбай татынакай айдап бергиле болду мага кааларым. Кыспагыла бизди только. Кысата, жаман кысат. Уступи дороги bunun. Bu avtobus. Avtobus demez de adını öyle. 3,5 метр екен, метр. Высота. Шипы. 6 тонна bir ось. Bunu bilmem. Bunu bilбейсиз? Bu emm eкен. Ядерный груз. Анан айтып бересиз. Анан айтып берем. Болчу. Контроль, весовой контроль. Стоп контроль екен. Ең бірінші не линияны мында айланып өткен. Разворот. 500 метр не өлі? Бұның өмеді. Бұл эмне? Адам баласы су. 500 метрде су бар дейі. 90 километр час. Инвалидный бұл. Круговой. Стоп-то. Стоп. Запрещен. Запрещенный знак. Тупик. Bunu bilbeyim bunu. Ушул керек. Неле бұл? Турат Bunu bilbeyim. тополордо. Байке келтирип айтты да жаш. Келтирди. Поворот запрещен. Столовый. Односторонний. Сигнал, не сигналить. Больницанын жанында тур. Бул болсо экен. Көз жоктор. Слепойлор. Женский. Запрещен. Стоянка. Bunu bilbeyim. 50 da. 50 эмнеси? 50'den aşmaş gerek. Kemitmiş gerek. Kemitmiş gerek. Taygalak. Tünel. Автомайк. Сизге май кызматкерлер эскертүү берди. Биз жооп алдык. Анан сизге жакшы болуп бергениңиз үчүн белек бердик. Ой, рахмат. Анан айдоочуларга сиздин каалоо тилегиңизди айтып бериңиз. Жолубуз шыдыр болсун, жолдо кырсык болбосун. Главное ошол да. Жолубуз шыдыр болуп, жолдо кырсык болбой, аман-эсен барчу жерлерге барып келели. Ступающий. Главный дорога. Кандай машиналар? Легковойлар, немелерге. Автобустар. Автобустарга. Бийиктиги 3,5 метрден өтпөш керек. Жана немелер, аялдардын немеси. Бул дөңгөлөккө тиешелүү. Шпоунда. 6 тоннадан нары запрещен. Муну билбейт экенмин. Неме? Камера, контрольный камера, стоп. Ал фотоконтроль болмок. Стоп контроль. Стоп контроль. Поворот, разворот. 500 метрден суу бар деген. 90дон ашпаш керек. Бул жана немелер билбейт экенмин. Круговой. Стоп. Запрещен. Эмне деп аталат? Неме? Встречный запрещен. Кирбейсиз. Кирбейсиз, да. Муну билбейт экенмин. Ушундай көчөлөргө кирип калышыңыз мүмкүн да шаардын ичине. Муну да билбейт экенмин. Поворот запрещен. Неме столовой. Неле. Короче, главный дорога. Сигнал бербеш керек. Очки тагынбаш керек. Келтирдиңиз. Аялдардын немеси го? Неме парковка запрещен. Муну билбейт экенмин. 50ден ашпаш керек. Поворот жанагындай немелердечи. Ошондойлордо тайгак жолдо, скользкий жол. Туннелде. Душ, машиналар душ. Уступи дорогу. Встречное, одностороннее направление. Кандай машиналарга? Бұл транспорт неме екен? Пассажирский транспорттарға.
Ограничение длины 3,5 метра. Школьники. Ал школа деп жазылып турат го дейм мен билишимчечи. Бул Учебная машина, да, школьник за рулем. Ш П. Да. Ограничение массы 6 тонн. Так, шу неле, шу естен чыкат. Айтып кеткен. Тап коюшуңуз керек э? Таможенный контроль, стоп-контроль. Разворот. Лизи Энвар, Субар, 500 метров. Ограничение 90. Инвалид, парковка за рулем. Круговое движение. Стоп, въезд запрещен. Кирпич. Эмне деп атат? Тупик. Прочие опасности. Поворот направо запрещен. Столовая, ресторан. Одностороннее движение. Так, сигнальтекинг был быть. Незрячий. Уступить дорогу. Эскертип атат. 3. Ай. Эскертип. Так, уступить. Машинанын артында чапталып турат. Женщина за рулем, конечно. Парковка запрещена. Въезд запрещен. Ограничение битты не действует. Скользкая дорога. Туннель. И мойка. Бул дагы сизге белек. Шамарахан. Катарда айдоочулардын катарын толуктадыңыз. Жакшы жооп бердиңиз үчүн белеңиз кут болсун. Автомир унаабыңыз жайына. Мына айдоочулар болгон калат экенсиз. Ошо айдоочуларга эмне кааларым? Барс. Жолдо аман эсен бололу, правила дорожного движения сактайлы. Ар кандай кырсык бөдөнүн Аллах таалам өзү сактасын. Ошо айтарым ошо. Ступить дорога. Односторонний автобус. 3,5 тоннадан неме кылам? 3,5 метрден бийикке өткөнгө болбойт. Бул Ш деген. Азыр алыстан келип аткан немелерди унутуп аттым. Бул 6 тоннадан киргенге болбойт. Ашык. Бул глухойлор. Стоп контроль. Жерге токтоп анан өтүш. Бул разворот. Bu yerda 500 metre suv var degan. 90dan ашпаш керек. Бул инвалидный водитель. Круговой. Бул стоп. Биз берге киргенге болбойт. Аталышы кандай? Тупик. Опасно авайлагыла деген авария. Берге поворот запрещен. Столовый. Односторонний. Сигналга запрещен. Көзү көрбөгөн адистердин немеси. Шот. Бул аялдардын машина айдап бараткан водитель женщина. Стоянка запрещен. Бул запрещенный. Жана выезд запрещен болчу бул. Бүт транспорттарга. 50 ограничение бүттү деген. Бул абайлагыла жол таяк опасный деген. Туннель. Мойка. Сизге да белек. Жакшы жооп бергениңиз үчүн жолдо аман эсен болуңуз. Демөөрчүлөр тарабынан. Мына сиздин дагы жалпы айдоочулар болгон калоо тилегиңиз менен. Айдоочуларга правиланы бузбай, жол эрежесин бузбай, жакшы айдашын каалайм. Кырсыктан тышкары бололу, бардыгыбыз айдоочу болгондон кийин. Бардыгыбызга ак жол болот. Это знак «Уступите дорогу». Это знак вперед, что можно ехать Каким транспортом? автобусом. Это ограничение по габаритное ограничение по высоте. Это шипы. Ограничение 6 тонн на ось. Это затрудняет что-то. Это стоп-контроль на постах устанавливается. Разворот. 500 метров пляж. Ограничение 90 километров. Это тоже затрудняюсь. Кольцевое движение. Этот проезд запрещен. Это тупик. И
Внимание. Мгм. Поворот направо запрещен. Столовая. Только вперед. Не сигналить. Это очки одеть? Или с этим запрещено, да? Вождение с очками? Или что? Нет, слепой пешеход. Все, понял. Это женщина за рулем. Стоянка запрещена. Это стоянка запрещена. Опять, что ли? Движение Забыл. Да. Я волнуюсь. Это конец с ограничением. Да. Поворот крутой. Скользкая дорога, да. Туннель. Это затрудняюсь ответить. Мойка, Да? автомойка. От наших спонсоров небольшой подарок. Спасибо. Примите. Спасибо Ваши большое. пожелания водителя. Не нарушать, соблюдать правила дорожного движения. Уступить дорогу. Неме. Үстү тийип алган. 3,5 эме. Жаңа айттыңыз. Буга чейин айттыңыз. Не ошо бийиктик да. Эме школа, эме. Школада келдим. Бул томна. Көтөрөлү кийинки. Стоп. Поворот. Bu 500 metreden ineme деген сөз да. Суу. Кирингенге суу бар деген. Бул 90. Колеска да отуп. Кругот. Дома. Запишем. Не запишем. Если. Бул. Эме деген. Буйруган албайт. Тамак аш. Бул эме. Стрелка поворотная уже. Поворот топом. Бир тараптуу. Бир тараптуу. Сигнал. Сигнал бересизби? Мына жолдо жүрөсүз. Жок, запрещен. Очки. Бул аял киши айдап барат. Парковка запрещен. Көтөрөлү. Бул 50 запрещен. Эли бүт да. Ири буйру жол. Ескертүүдө. Мойка, жуу.